Me ua ka ake i ngā tāne Māori kia whai whakaaro nui rātou ki tō rātou hauora. He taringa kohatu hoki o te nuinga. Engari i tamarai o Manurewa, tērā tētahi kaupapa kua whakarewa hia ake, hei tō ake i ngā tāne ki mua i ngā mātanga hauora. E hara tēnei te mahi māma mō Hemi Savage. A bit of nerve-wracking. You want to know, but you don't want to know. But it pays to know. Ko ia tētahi kua tai mai ki tāne ora ki te marae o Manurewa, kia ki te mena e tika ana, e kino rānei te hauora a enei tāne. Yeah, the gout's just a little bit high, but I got about 2 months to come back and recheck it. Ko te whakahihi o ngā tāne Māori, tētahi o ngā take nui kaore rātou e haere ki te tiro i tā rātou hauora. Engari i te rānei ko te miti, tētahi o ngā hua whakapati i a rātou. I'm sure there's a few going around just trying to get the meat packs. So. Hei tā Jay Davis he whakaaro kua āwhina i te kaupapa. Ko wai hoki te tāne Māori kaore ratana ki te miti. It really prompted a lot of even our kaimahi to be a part of our day, you know, also, and inviting their own families or their own tāne to be a part of today. Mō Hemi ko ngā kōrero pai, te hua nui ake. We've got very low risk of getting any gout. That's nice. So whatever you're doing it right. Mauri ora, my friend. All the best, eh? Ka pai. Ina te kino tonu o te hauora o ngā tāne Māori, ko te tumanako nui he tauira ene, mā te katoa, Irina Smith, Te Karere.